जय आफा बोराइ बाथौ दिनै जोङो 46थि गोथार बाथौ सान फालिनाय जायो नावकाता मिलन जौसिन फरायसालियाव। जों नावकाता मिलन जौसिन फरायसालिनि गासै मानगोनां फोरोंगुरु लोगोसे अनजालु फरायसा लोगो नांनानै बे बाथौ सानखौ फालिनाय जायो। फुंनिफ्रायनो बाथौ गायसननाय, बाथौ फोथारनाय, आरज जागायनाय, बेनिफ्राय बाथौनि मोन्थोर, बिनि उनाव खुलुमनाय सिबिनाय बेफोरखौ खालामै उनाव जोङो मोनसे गथ'फोरनि देहायाव हाबसोमना थानाय गुनखौ दिहुननो थाखाय जोङो रंजानाय बाजानाय मोसानाय बेफोरखौ जोङो जागायो। जोङो जोबोरैनो गोजोनदों जोंनि अनजालु फरायसा फरायसुलिफोरा बे बेलायाव गावनो बहुतखिनि दावगानानै दङ। मोसानानै बायदिसिना देखायनानै जोबोद गोजोनग्लाय होदों। जों बिसोरखौ साबायखर होयो। जोङो बिनि उनाव जेब्लानि फुजा जोबखाङो गथ'फोरा गासैबो फरायसुलिफोरा गेदेर गोलावनि खाथियाव आथिं हमनानै खुलुमनानै बोर बियो। बेखौ गेदेर गोलावफोरा गासैबो फरायसाफोरनो बोर होयो। उनाव जोङो हारिमुनि जि दिन्थिफुंनाय बेखौ दसे दोनथ'नानै जोङो माइनाव दैखांनाय हाबाफारिखौ आखायाव लायो। बे हाबाफारियाव गासैबो फोरोंगिरि फरायसुलिफोरा आरो फरायसाफोरा लोगो नांनानै माइनावखौ दैखाङो। आरो बे माइनाव दैखांनायनि उनावनो जोंनि फुजानि फोरबोआ जोबो। नाथाय मोसानाय आरिनाय हारिमु आयदाखौ दसे सम आरोबाव खालामबाय थानाय जायो। बेनो जोंनि दिनैनि सानसेनि हाबाफारि। बोराइ बाथौ আজি আমি নাওকাতা মিলন উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ সমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰী তথা শিক্ষক একগোট হৈ আমি 46তম পবিত্ৰ বাথৌ চান উদযাপন কৰিলোঁ। এই বাথৌ চান আমি ৰাতিপুৱাৰ পৰাই আৰম্ভণি কৰিছোঁ। প্ৰথমতে বাথৌ বিধিত কৰণীয় বিভিন্ন কামখিনি কৰি তাৰপিছতে বন্দনা উদ্বোধন কৰা হ'ল। এই বন্দনা উদ্বোধন কৰাৰ পিছত পুৰোহিতে মন্ত্ৰপাঠ কৰি পূজা শেষ কৰিলে। তাৰপিছতে বাথৌৰ বন্দনা আৰম্ভ কৰিলে। বাথৌ বন্দনা আৰম্ভ কৰাৰ পিছত আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যিটো নিহিত হৈ থকা যিটো গুণ সেইটো চাবৰ কাৰণে নৃত্য গীত ইত্যাদি পৰিৱেশন কৰিবৰ কাৰণে আমি সুবিধা দিলোঁ। দেখিলোঁ আমি অতিকৈ আনন্দিত। আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী তথা বিশেষকৈ ছাত্ৰীসকল এই ক্ষেত্ৰত বেছিকৈ আগবঢ়া। ইহঁতে সুন্দৰভাৱে নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰি আমাক সকলোকে আনন্দিত কৰিছে। এই অনুষ্ঠানটিৰ পিছত আমি শেষত আমাৰ বাথৌ ধৰ্মৰ নিয়ম অনুসৰি লক্ষ্মী আদৰা এটা পৰ্ব থাকে। সেইটো আমি শেষত লক্ষ্মী আদৰা কাৰ্যখিনি সমাপন কৰি আমাৰ পূজাৰ উদযাপনৰ কাম সমাপ্ত কৰিছোঁ। এই আমাৰ আজিৰ দিনটোৰ কাৰ্যসূচী।